Marketing Renaulta voli Kadžara predstavljati kao izbor za pustolove i avanturiste. Ja možda ne bi išla tako daleko. Po meni ovaj auto zapravo predstavlja jedan sjajan kompromis i jednu, pa reći ću, zlatnu sredinu. Dakle, auto koji će možda biti prvi izbor oni koji nikada do sada nisu vozili SUV-ove, trebaju nešto što će biti dobra kombinacija obiteljskog automobila, a možda i poslovnoga, i naravno da to sve skupa izgleda što ljepše i ima što bolju cijenu. Nije šarmer, ali nije niti neugledan, pa je pored mnogih pretencioznih i prestiliziranih SUV modela Kadžar zapravo pravo osvježenje, jer tržište pored šminkera treba i klasične, umjerene modele. No ako pogledamo listu opcija, velikih kotača i dodataka, i Kadžar se može ušminkati za gradski izlazak. Testirani model ipak nije takav, ovo je optimalna izvedba, ona koju bi većina trebala izabrati iz cjenika. Dovoljno atraktivna, jako dobro motorizirana i solidno opremljena. Osim novog 1.3 motora koji se svakako nalazi u fokusu, razlog testa jest i nedavni redizajn. Kadžar je obnovljen i iako promjene nisu opsežne, osjeća se da su dizajn i rješenja uhvatili priključak s konkurencijom. Najveća su vijest nove svjetlosne grupe te poneki kromirani umetak i mišićaviji odbojnici. Ništa spektakularno. Aktualni Renaultovi elementi dizajna lijepo se vide i na ovome automobilu koji nakon redizajna sada, po meni, subjektivno, ima ljepši stražnji kraj, onako djeluje upečatljivije, ima tu nekih novih detalja koji nisu bili prije prisutni, a nova je i ova antena gore. Naravno, promjena ima i na prednjem kraju, a ono što mene osobito veseli da na ovome automobilu za ove novce imamo i LED svjetla, što kod nekih konkurenata ne možete dobiti pa niti za puno višu cijenu. I u kabini je prezentacija suzdržana, nema tu revolucije jer detalji nisu izvedeni kako bi se isticali, već zadovoljili formu, pa sada jednostavno puno bolje pašu u cjelinu. Tu u prvom redu mislimo na novi izgled i sadržaj središnjeg multimedijskog ekrana, a onda i na nove digitalne instrumente. Samo zbog ta dva detalja čitav kokpit izgleda modernije i skladnije, jer prethodnik je dosad na prvi pogled sugerirao želju za redizajnom i modernijim detaljima. Novi su i prekidači klima uređaja, ventilacijski otvori, a sve skupa ergonomski bez greške. Interijer Kadžara nije nikakva eskapada u nepoznato, već čisti klasik u kojem se svatko dobro i brzo snalazi. A ima li mjesta? Jer ako ovaj auto kupujete kao obiteljski automobil, to je jedan od argumenata koji vas jako zanima. Ovdje straga, u dosta prostornoj kabini Kadžara ima dovoljno mjesta za mene. Ako se ovdje vozi još jedan putnik također ili dijete, recimo u dječjoj sjedalici, ali ako nas se vozi troje straga, pa bit će malo knap, pogotovo zato što ovdje imamo na podu i ovaj tunel. Naime, Kadžar za razliku od nekih svojih tržišnih konkurenata može imati i pogon na sva 4 kotača, ali u najjačoj dizelskoj verziji ako se ne varam. No, tu je dosta drugih detalja za komfor putnika, recimo ovdje su ove USB utičnice koje će vam dobro doći ako, na putu igrati igricu na mobitelu, a da je ovdje ipak malo kompromisa za bolju cijenu, vidi se i po kvaliteti plastika ovdje straga na vratima, koja je bitno lošije kvalitete od materijala koji su sprijeda. Prigovora zato nemamo na prtljažnik od 472 litre. Općenito tijekom testa Kadžar se pokazao vrlo jednostavan i lak za korištenje, kao da mu je to glavni adut. Bez obzira je li riječ o multimediji, stražnju klupi ili prtljažniku, nema kompliciranih rješenja, samo čista banalna usluga prijevoza. Sve to ipak pada u drugi plan kad počne vožnja, jer pod poklopcem je najslabiji benzinac. To zapravo jako malo govori o motoru. Riječ je o turbobenzincu sa 4 cilindra snage 140 konja, koji odmah u startu nastupa neočekivano raskošno. Test Qashqaija s još snažnijom izvedbom istog sa 163 konjske snage pripremio nas je na dobru prezentaciju, ali je 140 konja u Kadžaru svejedno ugodno iznenađenje. S obzirom da sam Renault Kadžara uvijek do sada vozila sa dizelskim motorima, novo iskustvo je naravno činjenica da na prednjem kraju imamo manji, laganiji benzinski motor i to je osnovna razlika koju osjetite ovako u vožnji. Što se tiče motora samoga, ovo je 3. puta da vozimo ovaj motor, ali prvi puta u Kadžaru i dojam je jako dobar. Snaga mu zapravo savršeno paše nekako i odgovara i način na koji se vozi ovaj automobil će sasvim sigurno zadovoljiti mnoge vozače.
Naravno, najvažnije je koliko takav jedan modern benzinac u ovako većem SUV-u troši. Naša su iskustva zapravo kada ga vozite bez imalo pažnje u ovoj nekoj kombinaciji gradske i malo vangradske vožnje, bez da pazite na šaltanje i slično, možete proći sa nekih 8 litara. Ovaj auto se uz nešto malo više pažnje može bez problema voziti i sa 6 litara, što je, mislim, stvarno jako dobar rezultat. Naravno, ovdje imamo ručni 6-brzinski mijenjač, to nisam rekla. Ovaj motor već od 1600 okretaja raspolaže s maksimalnim okretnim momentom od 240 Nm, znači prima gas čim krenete. Vozačku strast na koncu ne prizivaju samo performanse koje su i u ovom slučaju odlične, jer Kadjar postiže 203 km/h, a stotku lovi za malo više od 10 sekundi. Uzbudljivu atmosferu Kadjar 1.3 turbo kreira načinom na koji prima gas, pa i razvija snagu kroz okretaje, čak i zvukom koji proizvodi i silinom kojom se zaletava prema blokadi. Ovo je početni benzinski SUV, kojeg ćete u drugom stupnju s guštom razvući skoro do 100 km/h, potpuno neprimjereno segmentu, pa nastaviti razvlačiti treću brzinu sve do 140, a pritom nećete imati osjećaj da čekate dok netko pili drva. Ima toliko široko radno područje da ako se u drugom stupnju zaletite do 80 km/h, potom možete slobodno prebaciti u 6. stupanj i nastaviti ugodno voziti ispod 2000 okretaja. A otprilike to je brzina pri kojoj Kadjar najmanje troši. Sve do 2500 okretaja motor je doslovno nečujan, a ni poslije toga nije naporan. Kod ovakvih automobila, pogotovo kod SUV-ova ove veličine pa i većih, nekako ne izgledaju dobro kombinacije sa malim dimenzijama kotača. Ovdje imamo 19 cola i to je detalj koji je ostao isti i nakon redizajna i dobro je da je tako. Jedino danas u vožnji kada sam nekoliko puta morala onako preći preko grbavijih dijelova, osjetila sam da mi je taj stražnji kraj nekako malo poskočio i lupnuo jače, ali to sam pripisala ovoj dimenziji kotača. Podvozjem i komforom Kadjar vam nameće ritam umjerene i opuštene vožnje, a motor je čista inspiracija. Granica prijanjanja jest niže postavljena, ali u mekše podvozje prilično rano najavi i jasno da do znanja da brže ne ide kroz zavoj, bez faktora iznenađenja. Na neki način spas, ali bolje rečeno kompromis je u gumbu Eko koji se nalazi lijevo od volana. Kadjar tada pritaji svoj temperament veselog dječaka pa počne komunicirati puno staloženije i kultiviranije. Kad ga opalite po papučici gasa ne poskoči, već tečno nastavi i u konačnici pokaže istu količinu snage, ali izostane onaj nervozni dio prezentacije. I točno tu možemo zaključiti kako je novi motor postao najbolji dio Kadjara i popravio cjelinu koja sada s benzincem ima više draži i smisla nego s dizelom, pogotovo ako vozite prvenstveno gradom, jer 1,5 litri nije dizel 25 konja slabiji i u startu skuplji oko 10.000 kuna. I sada na kraju evo nas kod cijene. Ovdje imam pismo od Renaulta u kojem mi kažu koliko zapravo ovaj testni automobil košta. Renault Kadjar Bose TCE 140 konja. Osnovna cijena modela Renault Kadjara je 151.800 kuna. No vi svakako želite dobro opremljen automobil, a ovaj sa Bose razinom opreme stoji 185.000 kuna. Također ovdje imamo i dvije doplate. Jedna od njih je ova posebna plava Iron boja za 5.000 kuna, a druga je paket sigurnost za 3.900 kuna s bočnim senzorima, sustavom nadzora mrtvog kuta i sustavom aktivnog kočenja. Sve u svemu cijena ovog automobila kliznula je do nekih 195.000 kuna, međutim dobra je vijest. I zašto sam rekla da je Renault Kadjar Best Buy? Zato što je ova početna cijena 151.800 kuna. Znači, ako odete na neke niže razine opreme, ovo zapravo ispada najpovoljnija cijena po kojoj možete kupiti ovaj modern benzinski stroj, kojega podvlačim ćete naći i u Allianzinim, ali i u Daimlerovim modelima i to u SUV karoseriji. Stvarno dobra kombinacija.